Ассалому алайкум ба кулли мардуми Тоҷикистон саломи худро мерасонам. Чӣ гуфтанӣ мавзӯъ дар бораи фахриддини мошенники авиакассияи беномуси хоини миллат. Бародаро, анака мавзӯъро мекушоем. И паданати беномуса нигоҳ комментариёра 4 нафар 60,000 дар билет харида, телефонша поле кишта. И беномус авиакасса надора. Шумо бовар накардед мара. Чӣ гуна авиакасса? Марамад моневайша. Нигоҳ кунед. خوبی تنجه یه مقدر یعنی چه میسونی تلفنم بکشید ای بای والله ای با بلا دمی سومی هارون خورده لبی کنو دا ویدیو توفته سر بلا مر بای روزد مر پیتوخ بلا نخوته بلا حق مردم بتا بخیره ای الله بتا انشاءالله دینیم دینه تو نکذب میشیره و دو نمرو تو یا ای فرزند میبینی یا ای نبیرد میبینی یا ای پدر یا ای مادر میبینی همینه سیپا شرمنده شدهسته مر بلا اقاعت جالب شدهسته گپ دستون نیسته چه تلفنی مردم زنگ میزنن در رودا میکشید اینا برادرها خیلی این شب باید یک نمود یکی گشت هسته اینا معلومات روی که ایرانپورت برو دانده باید سفران زیمانده سخنوی همین فخری نه باید یه بایگه میمونم گوش کنید معلومات روی که ایرانپورت برو دانده باید سفران زیمانده انا میگه پنگفتو بدرک شد бечора мера аэропорт бародар ки билет кардагӣ хайна тамошо кардем хулосатуна бурорем анакатон нигоҳ кунед и паданат 2013 ма 23 сола ҷавон будам дар москва қатъи ма кор мекард ма қатъиш кор мекардам паданати беномус шав хонашон рафта меҳмондорӣ оилаша қатъи ма оварда ки ҳама оилаша таҷовуз кунам ма гуфтам бача ту чӣ кардӣ ту номус дорӣ механда хай мегӯфт димуш ия ки оила ки дар ваҳдат зани ваҳдат гирифтагӣ ӯ беномус медони чӣ кора будай я наркоман будай валлоҳи қасам дору бизнес мекарда ҷавонои тоҷика гумроҳ мекарда ини хел корора мекуна шумо мехезед ай пишти як даюси даҷол хезе гап зесте чандин ҷавонора тӯҳмат ба тӯҳмат мебара и деш сеюмаш бобои қанда я намуди мекуна ки бобои қанд ответчия чез бобои қанд шӯҳрата мегуфтани шахсият аста урам пастаи тӯҳмат кареса валлоҳи қасам ки бобои қанд ответчия хайп қапа и беномус барои хайп кареса и сеюмаш мега ки ман дар Тоҷикистон на зан дорум на иру на ӯ дорум мега падару модар дорум мега тамом мега ман гражданин Тоҷикистонам нест ман тоҷик нестам ина ман гум ки ман дар похӯе ман дар Тоҷикистон зиндагӣ намекунам ман на паспорт тоҷикӣ дорум на дар Тоҷикистон прописка дорум на зану гудак дорум дар Тоҷикистон ки ман гум дар Тоҷикистон он хешум аста гӯш кардем мерем падарналат фарзандат мара занг зад мега ака бародар кадом зан шақорат мекунӣ кун 8 зан дора беномус якташ дар Москва замира қатишай тамом замирара ман таҷовуз кунам анака гӯш кун беномус як замира қатита бачаш занг зад мега ки ма падарма фалон карагиём падар ма ай дасти падарам як коса об нахӯрдагиём ма дар хонаи тағоён калон шудагиём ма зиндагии хонара дига худам мебарам модари мара як тика нон надодагиай ӯ чӣ мада падар мешава ӯ як даҷола мега фарзанди худаш суханои фарзанд чай бародаро дар чанд видео ма нигоҳ мекунам мега ки ма ай пишти худорамати уҳайдои 6 сола тирма шудам неки дурӯғай ина нигоҳ кунед ина нигоҳ кунед чӣ пулуш метова ба кадом сабаб тирма шуд ина видеош диде ай пишти ҳамун зане ки ваҳдатӣ ҳаст ба мо тамос бура записош ҳаста оли вошам шава дар кошам мемонемш ай пишти дору бизнес мекард ай пишти дору и тирма шуд ай пишти уҳайдои худораматии 6 сола не и дурӯғ гуфтеса и саги ҳаром фақат чия медона фитна андозия ҷанг андозия як каса пастаид киния ҳамин як коре мекунад ки чизаш авиакассаш боло шав авиакасса ин надора и дурӯғ мега шумо мақсади гап и агар дар фикри мо миллат мебуд крили ки як блогери машҳур аста омадай Тоҷикистон да и мо кӯшиш мекунем ки блогерҳо бияд Тоҷикистона сиёнка кунанд туризмо бисёр шава и фоидаи мо аста и беномус чӣ мега ки ира ҳамин ина сураташ крил
میگه اینا شما بزنینش ما در سیونکا که پارت ایما بخشش بسازد. تو کی خدا؟ تو یگام کارمند دولتی یا که یگام کارگری که برام باید بزنن سیونکا کرده تو پارت تو یک خوینی ملت هستی. اگر تو خوین نباشی وطن آبادی شان نشون دهی. چقدر آبادی است در وطن. گویند که مردم برادرها ملت مون توریسم روان فایده ما هست فایده دیگران نیست. تو بناموس خستی و کریلا ویدیو کارسی بابای خانده شهرت اکای شهرتی که من او را نمیشناسم والله قسم هم در بابای خان قتی دیدمش او را پسوید کارسا کار بوده این قتی او دختر چیکار کرده آخه حاضی اگر مرا یگم دختر زنگ زنه مرا میرم پیشش. اگر تو در فکر ملت باشی در فکر جمهوری تاجیکستان ما باشی آبادی جمهوری تاجیکستان ما باشی تو درباره این همین انسان‌ها گپ میزدی چی با پول بلوگرو گپ میزنن بابای خان گپ زد من خودم گپ زدم اکای دیگه گپ زد همه بلوگرو گپ زدن تو باشی فقط چی فتنه اندازی تو هم خوین حساب میکنی تو خوین هستی برای که کریل اومدگه کریلتی کردی مرا ویدیو کاری کار بوده من اپا داشتم والله قسم من اپا ندارم والله میگم من 3000 ایت پرسیدم این گپ راست است چی بپرسیدم یک مادری ما در غریبی شوهری بناموسش برده فریبش کرد کیدتش کرد هم مادر مرا زنگ زد که بچم تو همین مرا میتونی که من بلیط گیرم تاجیکستان بیام من در تاجیکستان قرضی تو را میتونم من گفتم مادر من تو را بلیط به هیچ میگم 3000 روبل من نرسید من قطع ساز بدم وقتی که تو بناموس من 3000 پرسیدم تو گفتی که ندارم همون زنه که ما پاکم چت کرد من قطعش صحبت کنم بلیطش میگم روانش میکنم به جمهوری تاجیکستان اما او زنه تو را زنگ زد پرسی گفت که نمره شما را فاروق نوزادی بلوگر داد شما گفته که به شرطی که من بلیط میتونم حتما هم خوبت میشوی او مادر مرا زنگ زد تو با این خدمت انا تو بناموس انا جای دیم اشیب کرد یکم اشیب کرد در چی بود که من خب کردم تو هم کچیغوتا این بناموس با یک بوریگر قطعی ما در شهر مسکو کار میکردیم یک جایا این اول اویاکس نداشت این استرویکا دا همین چی میگن همون کلامش اگه کو ام خالی بود ما دست همیده کار میکردیم بریگادیر بود این بناموس 15000 مرا نداد برای 15000 دا با نومی خدا قسم والله قسم مرا پساید کردن بود اونم زمینه که حاضی در برشای ولد این چه ناموس نداره والله قسم زمینه اوله در دوی جوگای مرا پساید کردن بود من که همونجا گرفتم آمدم به جمهوری تاجیکستان سال 2013 در ویدیوی پیشترم گفتگیم این گپکی چه قرضور بود سوم مرا نمیدوده درون عزیز نمی قنچق فخری قنچق این فخری نیست فرخونده این قنچق کسی که همین برادرو همین قنچق فریب کرده این نمره واتساپ ما میمونم زنگ صحبت میکنه ویدیوی نوبتی دا میبریمش برادرو یک بناموس دیگه ایپشتی نمی قنچق مرا در واتساپ داشونای کرده ایپشتی نمی هم مسئله خچه یک بناموس اینا داشون трубка табиги керим дар даҳани кунат трубка табиги кунтагом адрес табте керим дар даҳанат паат миллата шарманда кай ҳароми даюс дар даҳани ӯ чатгом кофар тра меган ами фахриддин дар гулакит гӯйдай нав калоншдай ба ақлшдай аламат кай бароям сиҳаш мекунӣ паат охай дар мо интернет мебурӯи миллат шарманда мекунӣ як кас кунду там кун мeti керим да куни сиҳат маймун адреста парто خیلی دیدین آخه بناموس ایپشتی که قنچقو گپ نزن تو زن زمره من حادثه کنه تو میفهمونم شما تو حاضره این بناموس باور میکنید من نمیدونم که گپی حق وقتی انسانو گپ میزنه شما باور نمیکنید با گپی دروغ شما سرازه در همون دیل میتین خیلی در کار نیست برادرو گپی همین قضیه زدگی ما والله قسم راست است همش توری است بیارینش رو پرو والله قسم در کازاچ دو میکنم یوتیوب در افیر سرتیت بختم میرم پیشش صحبت میکنم قدیش در کازاچ دلیل و فکتاش قطعی انشالله بعد این ویدیو با ویدیوی نوبتی دارم من چند دلیل دیگه دارم با اوش هم میمونم و دلیل فکت صحبت میکنم السلام علیکم و رحمت الله برکاته